Nagena kunete murungamiro munene wa Mount Kenya Dairy Kenneth Gitonga na ugite baina wirigiro arimi nkuru kiangiri 35 baikinya kirege komano kiarimi kiranindi bethirite bakibangana kyantuko ya Jumamosi. Gitongari ugane bakwambiriria bubango yomweru yuarimi kugura ng'ombe cheria kyongela bobo kombithia mithemba ire kwendeka kirarimi mnomno kaitenekane ndi bakwenda kinyanduke mbethe batonyo urimine bo muthuri muriuki nacho ikinya. Bisa munene wa kithikiria kia Mount Kenya Dairy no Kenneth Gitonga agwite mwankira nandi iberigite arimi nkuru kiangiri 35 barabake bakinyete ntuku ya Jumamosi kire ntuku ya rimberia tukia kanya gaka ukaribisha arimi betu na Meru bonde ndene kiatho gietu kiria kikethera kirio ntuku ya Jumamosi tariki 21 na area ASK showground kiria twitaga Farmers Field Day. Ndenda kwira arimi mibango ya kiatho kiria nirikite na ibaigwa bagwati ugeni ngwitikia mwaka jo iro tukathithia kiatho gietu kia 10 na giketha kiatho gikithongi sana mwanga thaiji arimi ngiri 35 ba confirm ite kwija mbairu kirire atutegete no kaya kwithira uti ukari ukuregister ukaigwa kigwatu wasiwasi itawaria na manager society egu unenkanere yitwa na ntuku iria tukabangania urokeja aranandi utongere bakithikiki bogite mono tujo mono ndikutigira mbembithi bakutha bagitonya kiuri mbubu nonto agenda ya mwaka juu iko itana arimi urithi na njira cia kinandi na mono antu babethi na barabaketha bare aritani betu ntuku iria ni arimi baria bafaurite na bachinda bangi na urithi twina muthaka wa miaka 26 na kinya ari baria ba 30 years ari bathatu baria bakeja kuthomithia arimi uria bombite kuthithia maisha jao na bomba kuona mbeca na bomba guciandika bebo bongwa kou twirigirite ntuku inene tukarethera twina ng'ombe na arimi ugintu igana rimwe baria baketha beitanaga arimi practically na ata ng'ombe thithagua ikaumeria twena mono itukwenda ana babethi kana mbeu mbithi ithire kienine kiu ni kenda yona urithi ati urithi bwina mbeca na to mbeca ikenda gitara wau rekionekana direct ni kenda bamenya ng'ombe baba ingi batwire kuwa ng'ombe ite mbeca lakini kana ng'ombe ithagua na akuru na this time antu babethi baba gwetangu ina inya mono na kwi baba kethire nyaba kienine bejite kuwa kwa ria matu ya ng'ombe pena miaka less than 25 na bena ng'ombe indongi tonekana abaingi bao ng'ombe cia ikatha cia kienine na tukwenda arimba bethi kana mbeu mbithi ije na mbeca cia kugura ng'ombe imwe ciu onto iketha ikenda wantu kweu kwina kithomo gikinene antu babethi wombo karokichwaga ngugi nonto nuthomete okiugo ngugi irio ijochemania na antu babethi barithitie na bona mbeca na babutenya ngugi na bona temana ya kuendelea guchwa ngugi iji oitikora jobs nijochemania na arithi urithi ti urabwajukagwa mbere yajukagwa urithi ni bwankia na mture otina wirigiro lakini urithi ino kwina mbeca iririene mbeca iri urithi ne bwa ng'ombe na ndi kulingana Kenneth Gitonga bogirinya baketha bakiambio ndipo bweru bakwendia ng'ombe kire arimi ndikenda gutigira arimi bakona mbeu njege ng'ombe kwire Jumamosi tukarugura thoko kwendia ng'ombe na arimi bakendagieria na nyoro kwenda kwendia ng'ombe akendia ng'ombe tukethera twina ng'ombe 20 iri ketheire ntuku mbere na tukaendagia ng'ombe na njire thimu kwa thai murimi ate kunindi eta guchwa broker kana jwa athiuruka na ntura akiuragia no kugura ng'ombe akaretaga akeja akaregister ng'ombe we naja kwa union atonengera mbicha tukamiugiria ndene mutandao jwa dunia yonde aguri baka umanara bali na baja bakagura ng'ombe ria kwa ingone kethe service njeru kira limbetu gwita nambere na iketo mituku gari mbonde ibaumire twambiria ngugi turi amwe na ingwitikia murungi aramwe tugeta bwega. Thank you very much. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutirio Kangangi.